It's me again. So this time, let's do addition and subtraction of fractions. There's what we call like, or the other term for like is similar fractions. So kanilang sa atong unahon before ta mag-add o subtract sa dili parehas og fractions or unlike or dissimilar fractions. A fraction is like this, 1/2. The upper number is what we call numerator, and the lower number is what we call denominator. Din na ako na isulat ha. Numerator and denominator. Kung may ingon gani tag like fractions, ang imuha lang yung tan-awon ana niya is ang denominator katong sa baba nga number 1/2. Kung ang denominator diri ang fraction is 2, that means ang ka-like or ang ka-similar fractions niya, any for as long as the denominator is 2. Pangutang na ko ng 2 diha ha. Yan, di na ta mag-matter kung unsay numbers sa taas sa numerators. Di na gyud ta manghilabot ana, dili na to napakialaman sa taas. For as long as kung parehas gani ang ilahang denominators, ang baba lang gyud nga number ang tan-awon ha. Kung parehas gani ang denominators, ang tawag sa ilaha like or similar fractions. So mao na ang ato ang i-operate karon. Similar or like fractions. Let's have first example. Negative. Mag-sign. Isa ko mag-negative para di mo maanan sa negative. Later na sa sunod na example. 5/7 plus 1. Again ha, kung maka-encounter gani tag answer nga ma-reduce pag yun siya, has-hasan gyud natog maayo until it become its reduced term. Ang kana siya nga fraction na transform siya into its reduced term or it is being reduced into its simplest form. That's the time nga maka-ingon ta nga ay answer na gyud na siya. Okay, here example letter A, 5/7 plus 1/7. Tan-aw na to ang denominators. They have the same denominators, 7 ang isa, 7 ang isa. Automatic, copy the common denominator, which is 7. Copy lang ha. And then, do the operation sa numerators. Pwede ta mag 5 plus 1, you have 6. Pwede po nga step by step, like ilaray nimo ang number sa taas. You copy 5. You copy the operation in between, that is plus. And then copy ang 1 equals. Again ha, pwede na ka nagsada og plus tanan. Pwede na po i-kopya nimo or ilaray sa para step by step yun. So 5 plus 1, you have 6/7. Ma-reduce pa ba ang 6/7? Dili na ta ma-reduce kay wala naman tayo makita ang number nga maka-divide sa 6, maka-divide pod sa 7. So 6/7 is the answer. Let's have another example. Dari araw taman. Ipuros na to negative B para di maanad mo sa negative, para di mo manghadlok anak. Negative. Let's use another chalk. Negative 3/5. Uy, nawa na sa linya. Negative 3/5. Yeah, negative na po. Like fractions gapon ta. Kung 5 na siya, di puro si 5 na to. 5. Yeah, plus ang isa. 5. Kay like fractions man yan, ilahos na to nga parehas ang mga denominators nila. 3, mag-4 ta diha. Diri mag-7 ta. Diri kay mga sa man. 11 ta diha sa taas. Okay, puros negative na ha. Puros negative. Equals. Bar. Copy ang bar. You place the equal sign beside the bar para dili siya mautan-awon, para dili magkarambola ang imong solving. Okay, place the equal sign beside the bar and then copy the common denominator, which is 5. 5 dire, 5 dire, 5 dire, 5 dire. Just copy and then let's laray sa taas. Negative. Okay. Una ta diri aha, it's negative 3. Dili mamiya og sign. Negative 3. Laray ka sa taas. Negative 4. Negative 7. I hope maklaro ang numbers. Negative 7.
And lastly, plus 11. Plus 11. Diri sa baba, kay dili na ma-afford diri ang space. Kaya pa ba? Equals. Bar. Kaya pa. Kaya pa. Okay. Negative 3, negative 4, negative 7. Same sign. Puros negative. I-copy lang ang common sign and then add the numbers. Negative. A negative. Another negative. I-copy lang sa negative and then add. 3 plus 4, you have 7. 7 plus 7, you have 14. Copy, plus 11 equal over 5. Last operation equals. Sa baba na ta, hindi na maklaro diha. Bar. Always place the equal sign beside the bar para dili karambula tan-awon. So diha ta, operate sa taas. Operate sa taas. Negative si 14, positive si 11, i-minus ang duha. Kaya di man sila parehas yung sign. 14, kuhaan, og 11, you have 3. And last thing to consider, which is bigger between the two numbers, 14 ba or 11? It's 14 is bigger compared to 11. Kung sa may sign sa bigger number, so negative. So negative po ang answer. 14, kuhaan 11, you have 3, which is bigger. 14 ang mas dako. Kung sa sign sa dako nga number, negative, then negative po ang answer. Copy sa baba. So the answer is negative 3 over 5. But I would suggest nga kanang si negative, you place it beside the bar. Ipatungod si negative, kana si negative, manaaman na siya sa taas or sa baba. The final answer will be, kana si negative sign, beside the bar na siya, ibutang. That means si negative, damay-damay na. Taas man na o sa baba. It will be shared by both numerator and denominator. Si negative sign, ipatungod o sulat sa bar, pag human plus star si 3 over 5. So the answer is negative 3 over 5. Final answer. Let's have another. So yun naman tayo ang like fractions. No sweat man siya. 11 over 12 plus 3 over 5. Yeah, minus na sa isa. Minus ako eh. Ayaw lang. Pwede rin pati minus. Negative na to na. Negative to dria. Yeah. 12. Ay, 7. Okay. Equals. Bar. So, mo niya na itong i-operate. 11 over 12, minus 5 over 12, minus 7 over 12. Obviously, same ang ilang denominators. 12, 12, 12. Copy the common denominator, which is 12. Then, operate ka sa taas. Ipanglaray lang sa nato. Labon pagdaghan ka, ayaw nagsunod. Ilaray lang sa kay. Basin uroy na atay makalimtan kung anam-anam na to. Copy. Copy. The operation in between. Copy. Copy. And then copy. Kopya lang yun na. Di na masigo. Baba na. Yan. Nakarapit na. Dito sa baba. Dito sa baba. Continue na lang sa baba. Equals. Bar. Ayaw kalimti ang bar. And then, copy lang sa ang 11. Kasi 11 nag-inusarang positive. Yang ang nagsunod na sa iha ay porous negative. Copy si 11. Pwede na ko na anam-anamon o minus. Pero, ayaw lang. Kaya dito to sa mas safer nga mga moves. Negative 5, negative 7, naglaray, porous negative. Just copy the common sign and then add the two numbers. Negative ang isa, copy ang common sign which is negative, and then add. Kaya parehas lang silang sign. 5 plus 7, you have 12. Over 12. Kaya pa ba sa space? Ay, di na.
Dili na. Because, di atabi. Tabi na mo mag-ibo. Yan. Positive si 11, negative si 12. Obviously, dili parehas ang inhang sign. E di minus. Ang 12 o ang 11, you have 1. Which is bigger, 12 or 11? Mas dako si 12. Unsay sign sa dako nga number? It's negative. So, negative pod si 1. Negative pod ang answer. Over 12. Just copy. And the final answer is, atong ipatungod si negative sign sa ako and ha bar. Negative bar. 1 over 12. So, here's the answer. See you next in adding and subtracting and like or dissimilar fractions. Thank you.